On je pod... Da cijelimo neko Frančića, mislite? Da smo specialisti principa nogometnega, da koga ne daš ga dobiš. To smo bili v Zavrču, to smo spet opet danes. 10 minute naprej ali pa 15, dokler smo rabili, da se vklopimo na raven agresivnosti, ki je primerna za fuzbal. Imamo dominacijo, pa situacije, čiste situacije za gol, mi ne realiziramo. Nasprotnik izkoristi neko nepazljivost, malo pomagajo sodniki, pa je zgodba zakuhana, tako kot je bila v Zavrču. Pa, bitka za Evropo, to nas čaka, težka bo pot, ampak treba je pa verjeti, ker to, kar prikazujemo v polju, je dobro. In kolikor bomo to sposobni spremeniti v točke, bo hitro v redu, ampak v tem trenutku bi rač videl, da igramo slabo, pa za nič nogomet, pa da osvajamo pike, kar smo načeloma v začetku sezone delali. Zdaj smo pa stvar obrnili, ampak nismo poučinkoviti. To nas tepe močno, ampak upanje pa ostaja in dolgo je še sezona, še veliko pike v igri. Treba je ostati optimist, ker vseeno smatram, da v polju izgledamo dobro. Evo ti. Služiste. Idemo notri. Da je ne boš mogel priti ven iz igrišča.